firma tu berflani borsi buria. Tong mana di utau. Kalau nami sona tu dua asa primera poki kau dan Pekalongan. Firma tu timuna saya dulu mana ngata pengumuman. Betul. Bangun hata ni nama duduk buru. Kalau nami sona tu dua asa yang bisa berdua perlindungan di Siboro. Amat dari Bataro sila dua orang sudah kamu dari Bataro. Betul. Jadi yang bro, kemudian di parta nami, tubuhun yang lama munom, ibu kami do. Ade, buru pesat berada turun. Siap. Kami. Ala na takas do ubah kami tuhuni na boru namion ton. Jadi bagi umai sada-sada. Gabi. Tujuan apa itulah? Tuanak siap kalat, tuanak si P2, tui botona. Gabi itulah. Jadi ala takas do ubagi kami marpapuri anak, marpapuri waru. Tong mai sada-sada. Gabi itu kami. Jadi ngabar tinyon, bawa pernono, tong may yang baru sada-sada. Gabi. Jadi alalong ko, namar-namarangi, saya nabatu si. Namar-namarangi. Oh, terus rohata. Termengerti dia kamu. Jadi tuna baru nama. Gabi, mengerti mah. Persiatar ate. Jadi songoni mana perpihak niulos siap kami hula-hula siap turi buang Permang bro, obat gabi rezeki pasanggo mau tu anak, gabi pasanggo mau tu bol, gabi pasanggo mau tu bopu, gabi pasanggo mau tu ini. 5% niulos ang bro, opat perma. gabi jalan horas. Beban bisa mengarohame tulang monat, tulang rorowet, marga parita. Tulang satame dibubuh lama munon, dibubuh kami perbetir, asal rohan masongan hatan ngetua, asal bermain dapatku, bal-bal paslaman, lima tatunguna, juli-juli ngapangawan. Betul somani dia benar lupi. Asal rohan masongan hatan ngetua, habis kebatu benda perlingkungan di Siboro. Bebataro tutup silat tua. Saluhut may tadi pararat. Betul. Asa sikop dakka paradatan, dakka naulinarenggan, tonggo arung bibak kami sumanulus herbang. Gurangna obat sarupa mapadalanna songon na niatani bona narimuna perselaman tu anak, perselaman tu guru, tibahuk pusan anak, tibahuk pusan guru. Tuni nono nga. Tuni nono masalah. Jadi imana songong manak kopi dakka paradatan sakame tulang rowet marga aperita. Diamu permusik kami. Paridan na susuk perumpan na demosi alumalugo iyan lang putari. Dison. Ko amin na yung hula-hula siya turi bonanyari siya turi. Jadi mo. Las mangiup mana yung tulang ngami aparita. Asa tamahami ng marepas. Dinalaw pasaton. Hulos. Gabiyon. Baik majo. Arang-arang dahirok kuma. Oh ya, jabo. Ini dua-dua naman daw. Asa bergula gabi, bergula di nahoras. Baik mga jokot ng mula-mula madaw matusok-pasok. Jadi open na lang pasanto nulos mahami. Baik man yung sa ikot ng arang-arang diri.
Nagayjang doon ulos sitoro rapo. Asa gayjang mabarita oras, gayjang mabarita gabi, bigon namin siya kamu, para di po rapor namin tujuan niya. Jadi, iso ulos sitoro rapo. Asa toro maribur mantong ngamang baru pinapar tujuan niya riyon. Marhujang tak marjuara. Sayang giat kamu tu dia mangalului ang pamaganaloba jojo pala dengan saya di si mahamu dapat parsaudian betul jadi asa hape ulos pasat tabi saat disulu mainnya saat cukup tian bunga saat dapur nabi merataran nabi dang saya sahab mau tong uang gawian jala horas Inang siko pakarya nami roha mo mga rubigo kurdung jujung nami pala ditikyo kimari persaruma tuan li inom nami mga taruli kami tiap kaparwitirot na marludo naong pinasahak mo ray ang ma marhiti pita-pita mo ray karya nami marludo mali dihasaruhut na paparin na tuto nami kapag gibe perhorasang pirim matod din na to katikinan ng roh jala gajang umum siguro pinopar so pita-pita mo ray di raja nami siya monitor nami Tuhan muna selalu na raja ni hulaw nami lasuro man ang Panginoon nami pagkinay rumah kami raja nami manobah muna raja ni hulaw nami selalu na alay so na anong pisip-pisip ni hulaw nami siya turi amang buru ang buda-buda rita hatay di panakapanudo kami tujaw ni nanasida alay dos maruhata parusuro mahita bupi di puguni alamani nang dus nang las maruhan namin ni natulang namin siya tuloy ng hula namin siya tuloy ito lang kami hula-hula namin dan sudah burung nang sasako jadi balia dan sudah nang sibaynon na susadia di sibaynon namin na susadia mendapat hula-hula namin ang giyama tuwag katikinan ng Roma masuk tuwag na martuli bata asalam itu katikinan ng Rolam tama pa sa bayan lo namin maladupot hula-hula namin raja namin hula-hula namin tu soni benar na terbuy terbaik kami las maruhan ni raja baik magoda sopa sampai
Soni pinabuhi terbaik kami. Songon pala sorawan irajai. Asa ada orang naik masuk natali na tua. Tinidi manatinopa. Kulang-kulang pangarahuna. Tung Soni pina terpatu pangami tuhan tama manggui pas-pasuna. Mana kelonggohan tadi na dua-dua naman dok. Asa dihutur doin na kadang ka berdawuan doin na kahewi-hewi. Roma na jadi baru bersobat. Tuan Avani hula-hula. Marbunga-bunga tangan nami abang berhudi. Marhite-hite ringgit sitio suara. Ope abang baru dapat tahu be. Bergani horong irohan nami mangirahamu nomor baru. Ala yang baru saya ini tak baik. Dia pertama kapas-pasok ke dauli dan dekat tu hamu serhudam. Lumami lagi mempara ni na baru nami na sarbatu. Jadi ope dohon nai ma songon dari pasar murah. Asaba gombina na berhalto datu budina di hobe. Ras mahami majalo raja di hula-hula murah. Lamar ganda mawatok sita kina mga leon raja di Brunei. Jadi imas hana ang guru de. Jadi dua-dua naman dok. Asa di tahu na uwan tiyo di betuan wata. Pada umahasatan nai. Pada umah sedikit nempak apa asatan nai. Asa ujar rohami harun itulang nami utasoy. Baik panungun. Kubok kami do ima somot par buhe pir. Asa do hono namay ma pir koki bahul ma pasalongan. Pir ma to di muda salu para nyawang buru nami. Saya julu-julu matong apa pasawotan. Ima tutup. Somot mangiwut kuse. Menomar duduk. Asa do hono ma. Somot di do ina tutuin. Mesti batua perlingkungan di dekat awak amat tadi bataro sila tua oras mahita saluna i paroron Tutup. jadi soalnya memang baru Babi. ada do mau natahatai sesuai do pangarabatat tanda budari mau ulus sitor rambu nawui masa tame siapa bilangan nak Babi. soalnya mah abang baru Babi lah.
Mengarah dari hai pasanton urus na tahan. Mau lihat itu lang, abi mengarah dari ketikmu. Jadi kamu permusik kami. Siajur mula-mula, siajur mula-mula, jangan kau tahu tuh. Beda memang mula-mula, baru kau tahu tuh. Malah daripada kamu na abang permusiknya nama lo. Dia tuh kenai, lawan pasangan mulu semahani. Jadi. Parang ni, dahil ang napuro na bilang sarmatuan. Ya betul lah. Baik damang ma naupar musik. Ini mah dihamuna paparan na mangdur nami ng sarbatua so ini pe patik susadia gudang susadia kabilangan diurus na pasang kami itu hamuna ba asin baru hari Tuhan arhidiyat to kata yang nami ma tuang kari na mangihut ibarborhat ni naburu nami on ang sarbatua. Jadi kepada kami tumaselas roh kami di parjong muna baca lo haroro nami asal hidup dan tua-tua ya nakop pehamu na dulu dapat ma akababagan alamak bertamu tuturuan ada buat air radio Betul. jadi ima si bagirun nami itu hamuna berdua hot tidak apa-apa hatun naburu nami laksar batuan pasrohan nami terlumumi hamuna aktar marungat tuna marhamarake ikut dos do tahimuna Ya betul lah. asana itu kan tua-tua kan bagus nama hantu mak jaga tadi rupiah horas mahamuna peparna naburu nami nu kata kas bidah kami hamuna marsik panoluan Ya betul. asa pinati hujur tujuh bidah biar tusi hau mangalaka paparin ang barunamil tusi dapat parsaulian Betul. saat masalah saat disolu saat matu bektean Dalam mahita mangulu saat matu manggabian butur pahurasan Betul. Purampur amu wasami May naman nundok buhat akka ulos na gandang sila rapo ang giyak marahiti pita-pita mo na yun madjakod daging na partadyo gabi marurat tutoro marbunong tukidjang parbuhi na goda laos sonina dia ka parbuhi tir na pinasahat mo na asa pirpok ibang pasalongan pirmato dinihami sa root na kung parang na tutuol lujo-lujo ng akapanamutan laos tong ng tangyang mo rin dilihat tuhat dihami sa root na si gandang ni umur si torok ni binopar to kadik ginandok amang tulak kura masana burju pinangruha mo pa sa ato na akaulos para dato ni kami betok siya niya nagpagmuna rodo kami pasangapok kamo raja ng dola nami kaya dinok natutuwa na sudah pulong ng susakon dari padia
dan sudah ng pesimenon na susadio. Rupi tulang mula tulang jari-jari 10 sa majujug kami manumbahan mo las maro hanira day. Kalau musik namin may magandang nanahobat. Pengaruh nami asa tiniti na tilo pagulang-gulang pengaruh na tusoni pinatara patubahami mapailas rohani hamu na salud na raja ni tulang nami doakan na tulang nami tuh hatama mangguhi pasu-pasuna Las roh nami di sini haroro muna asa didok na tu pak digora do pak digaja bahwa penginamoro do hamuna jalan nama lo marroha didok hamuna jari-jari nami dapat ringgit situ suarai nabi dature pani papa berkata asa didok dua bakot nomor hanto madiaga dan di rupiah harus mahamu untuk peparan di dapur nami saya melipat ganda bentuk hamu sekali nama kalian ini malah tutup asa memang permusik kami hanya tertur nami dia minut dia bila tuhan tu baruhatan bedamang masih di dia baru buat wasatan nasi margota. Nah margota do. Nyon. Pak Nawi, arem do pedisi. Arem do tak nyon dua alat naik nah. Iyo. Godang-godang lian ada Sario di Markudi ya teh. Ya, nyon nah. Sekian hari. Iyo, nah. Nah sudah naik nah. Iyo. Nah dengar. Oke, selesai. Dengar, mulai mak. Dia bisa. Arem do pe lian. Iya, asal ladung nasumar guru gagal tahu lean atau punang sampai marungu-tungu mulu pesta dan sugut gudakan dolean na dihitanya barat nunga dia bisa ya dong lean Sario ni hita barhubas nunga alai ta ingot adam doisan meja tekeles habis makan bayar rate iya
do Raja Guguk. Ada orang sa tahu dia mengguru lota jumulong aja diharap kami songon perbuapir na asa pirma na puki bol pasamongan pirma to di muna mengguru nami julu mah nang pasamongan so pada daton manang na adat na pasatun nami amang guru awat maulos na pasatun nami tuha muna Babi. alayan Kami berduka cita di buat di Lampung Nanyong. Jalan ini pulau. Kami nak tu tapi di sana dan dua tu komunami mah. Terima kopi gol pasal. Firma tu di mana sudah pinapang di Lampung Nanyong. Saya dulu firma. Jadi tersimul namu tersepakati malam mana botas. Adong dori kami oka ulus. Son hadani ulus na nabinuan namin ulus nagajang storm rapo asa gajang man na barita gabi gajang na barita horas sibingon namin dan kami bona tulang muna sigurin ng Raja Guguk Babi tu. sumunin ng storm rapo ang git madudu torok maribur matutu kumparan ni naboro namyon asa songon ni namatua men narohon nami balgay na tiang isobo balgat tiang balgay na tiang rumah balgat tiang isobo nagabi naboro namyon namatua so gabi maamuna lambar na kanabukoso Ini matutu. songon ni madiang musik nami alanin pasatong ulus na kami sahabat damang ma musik na kartusi Simon ni halani ulus tutong sa kanina medyo nabuhay pasak namin. Asa sensitif macam kampay na hurong las di rumah. Tungsong ni memang guru ulus nagajang nabuhay terpasak namin. Sen bona tulang muna siguro yan. Basi Tuhan teman manggoy pasok-pasok. Ang namin si Burindo Raja Guguk. Ninautola sa utubog ng alaman namin yun. Mangguhigok kuduk juju namin. Di ulo persormatuan ni inang nami di bahasa TikTok. Mengataruli kami raja nami di perbuipir buat na berludu laos mangiudot aka ulos herbang ulos nagajang si toro rabo ang giya mamarhiti tangyang muna tutuhatan na martua di bata di saluhun na mo parang ni natuto namin asa gabi pirtod dina magjalo aka paso-paso sa kamuna hula-hula namin buhat gabi saluhut na parang ni natuto namin marara tugtoro berbulung tugijang buat marperbuy na gudang jalan si torok si gajang ngamur si torok kena perkok katik kinanenggo raja nami inauraha mo basato na kabaraya ko ni kami beta tamado kami roh marsok bahamuna hula-hula nami at ipisong nilok ni natutua dan sudah pulong ng susakot daripada dia dan sudah uhum ng pesibayron na susah dia
Bobe hulang dari 10 ke 10 hari sama jujur kami. Roma dapat untuk kamu raja nami. Lasma rohani raja. Dia mula korbusit nami. Asal sombahami raja ni udah nami. Baik magodang sobat. Baik kami raja nami pengulas marhamuna diharuro nami asadu honon naima sokon hatari na tutua berdalam berbabo manopi begerobian boras mahamuna hono nami nama jalo boras manang kami anak komuna nama kalian Orang dari muna tumbat jelas tutu rohan nami asal hono matutu sokon nama tua mihuturin na kadangka kadetek aka ebeng rohamu masabat hula muna surya ruhut tongan hebeng asal horon nai waktu tongan nomor 2 babak main nomor 1 dulu doa yang bon nomor robian bahoras mahami nama jalo tugada nama di hamun jadi diamu bermusik nami dulu semenit itu na tamaru panatapan Ibadah. Banda mo masih itu, tas baru mo tuha sa anak.
lihat ma nang di ulo kepala di Sederyon luluan nasa rumah dua songone ma dihamu sa luhut na keluarga besar peparan na puro namin marga na beban inausata kami di pugun ni alam muna di parsaur bagon ni naburo namin di son dinahubak kami na marunduy manang sintak ni Koras Sipiriton di tarsongan ipe mangguru nabuy terpatubahami dalam namin mandapotok kami anak namin taringot di bubun namin Ima Koras Sipiriton di manang na marunduy asa tahu masuk kenal dua-duai firmen na pokki baru-baru pancalongan firma ton diri kamu selalu umparan na buru nami luju-luju manang kapanamotan mati itu sok-sok ini mah amang buru kamu selalu umparan na buru nami digokon juju muna nunga disok kami hula na maranggi siap kami hula muna marga kapubulun pos norohan nami di saluna amu kalian nami do iboton nami maradu sudui akapumparan na di parsaur madon ni na buru nami on asal ketua pakai hamu tapak naruta jomar imita hiduguguna ima apalah sada no perlu sepakeon mulu orang na dua teh pos norohan nami di si anggia berhita dia kata yang nami hami saluna nasa hula muna wakating kina mangiut poktok di rumah itu hati di pas tua sudah nasa pinikiran di rohamuna asedok na dua belgamen na ting rumah ngabulu naman na yang isopo ngagabi na buru nami nak sor madgo ugabian mah hamu saluna parana kano poso mati mang buru manggohi di kok jojo muna songon adat naboy terpatupani hami hula muna marga tambugulun hula nomor maranggi ya kadus nila hitam kang buru opat lepar mana boy terpatupahami taringo dulu serbang ima di parsaur betul na buru namion ukuran yang dulu kok marga nama ban kami di kioni mah buda nama lamaran kerajaan kok muna lima nomor 22 hamu nomor 10 ibu tenanion cara perdatu mari foto mau budo kalian secara pribadi tak lagi berdatu nama itu yang betul di halau nami ibu buah murah nomor 10 ibu tenanion ibu kami do bebe nama tu anak aku ini Tanya orang mana yang dua, kita bapak tahun pertolongan, kita nak pergi hamu pergi asuh untuk kita pakai pertolongan di dua mana kata. Iya betul. Apa ini dua, ini nama sumpu, ini sudah batu mah pergi bukan sibor, amat tadi baru sih dua orang semakin satu naik bawah. Iya betul. Itu nanti ngobrol orang main kamar rumah, semuanya nanti yang sekitar paggunapin kalau kami nama luna busuk kami kasi ulang makin aku. Iya betul. Jadi tapi kalau baru itu kita pasti harus sembang. Reaksi atau kami pertolongan untuk para di luarannya. Jadi apa? Pemesan suruh hatai. Yang udah di aja. Naupat mah yang orang udah orang-orang. Ibadah yang berdulu dan kami. Ini jalani Rona yang guru membuat ada kaima dengan kaima dengan ludu dan perasaan kami membibir firman pembimbingan dengan telawan firman pembimbingan dengan luna dengan perjalanan guru kami ludu dengan angka bawah titik masih bapak berulah semua Odi suka dia memang berbintang memang ludu dan perasaan kami amat tadi batal memang mau kita sepatuna jadi yang guru kalau pulau serban dalam persepakatan kami atau pakatan tanah berdo opat mah Kamu permusik nami asal pasat kami songon ulus serbangon tu koparan ni na buru nami na sor bajon parjolo alu majo tu amat tamartua di batak mau lihat yang memang pada nami aduh rumah tua matara aja do inat tasori pada lihat naluru pasahak mah tuh hasatan nak mau
ulihat mamang pada nami. Asa marmula na uli marmula na denggan pa magundang mula-mula nas padumu tu gondang somba nas padumu tu gondang lihat. Terpatu-patu kami salunan nasa hula-hula muna ng maranggis asa dok na dua si titik na so kahudong na siguro tak so nipe so ulo serban na mo terpatu-patu kami salunan nasa hula-hula muna sa tuha tama namang gawi patu-patu na martangyak kamu katulang raja nami ang gato katikinan ng rolam di tambay turang kapasukasuna bisalhun na mo para niya ka yanak pamaw ang giat gabi pirtod dinan bisalhun na tupang dito hata na martuwi di bata Laos gabi songon eme na marludoy marura tutorang pargulo tugitang bisalhun na pamparan ni na tuto na biyon gabi siga jangugur doot siguro pinapatota kinanay ro dia kabarudut tay raja nami rodo kami lao mano bahamu raja ni hula-hula nami ati piso ni rodin na tua dan sudah buruk ng susakko di palia dan sudah uhum ng pesibeno na susadia nang pera nami holan 10 jari-jari, 10 jari sama jujuk kami romar sopa mara rupuk kamu tunglas ma rohani kamu dah jadi hula-hula nami. Amang permisi nami, asa sopa hani hula-hula nami, baik mbak godang lawa. That's
Ima mengaton juhud nomor saudarai. Jala sopo nang wes nami, jala pinasahak mo na muli nito hami. Jala martabatan manauli, jala pinasahak mo na to hami, ima ringgit sido suara tu pasatang tu jari-jari nami. Ami pa yung macelas rohani, sanggit matutu. Tuang pinamang yun, martinag marjunig yung mga bata, dia katanya nga hami sa luna, sa ula-ula muna. Tuang pinamang yun, tong didi, tungan ito hata, kamu jala di pasu-pasu, hindi na sa pinikiran ni roha muna. Nakami doon namin sa ulo nagduduwi, sabi ko marhal ko man yung gata dirubiyan. Ang oras sa amin sa lulo, nasa ulo ng Madjaro, dugabi naman minakot namin ang mga leer. Sa taon yung kanauli, diyan ang kot namin, diyan ang hujalo kami ang kanalin na siya pagkilingon namin. Sabay mahasatani, nas maduma, sisigigwi. Nami hula-hula na poso. Gultong buho pardede. Mengarani mahal